ماشین این محخولیتون اگر درباره راسخودش گپ زنیم یک هشت بنزینی راسخود گازش اگر 10 لیتر 29 نمودی کمپانوف که موتور قطع استحصال شده درباره حالت یا اگر یک مینوتی گپ زنیم 29 مینوت میشه. توصیه برادران ما همین که کدام ماشینی که میخرین کوشش کنین ریستایلینگش بخریم. تا بالای کاپوت هم مسئله رو برز از جمله هم خیلی دام باشید براتون BMW خرید طوری نمیگیره. من مرسدس خریدنیمونه که سوم نمیرسه. BMW ترویکو ارزانه باجه مرسدس سچکا فرض کردیم BMW بخریم ستوی تا نیستوی تا مردم سلام علیکم. چقدر که ابلوشکای ویدیو دیدین ماشین این محخولیتون باور کنین که ما هیچ باور نداشتم که BMW را اینقدر سراخ کنن و BMW ترویکا ایمینا اگر پیتورکا میشید خیلی با بولی مینی پنیات نبود. خلاص نه BMW ترویکا چقدر که وعده کردیم نه در وعدهمون نیستودیم نصیب باشه ابزار میکنیم با دست دکچی ماشینای محخوله برگمون در خودرسان کنین خیلی چند تاش باز پیشکده هست و آیا لاو کوشش کردیم که هم ماشینای گوتاگیتون از خیلی سستانی سوستارش بیایم که خیلی شما هم بگیم جای شکستگی و روچکا پوچکای شکستگی و کناپکای کار نمیکنه اگه تماشا نکنین دا میام ماشین تا مثال ابزار کنیم که دستای این ماشین باشه. خلاص نه BMW ترویکا یک ماشین قینیافتم بود سستانش بزه بود صاحبش ندادگمون دربارش چی میگویی چه خیلی میکنی دیگه من ماشین فروختن نمیتونم یک ماشین قینیافت بگیم من میشه شهر دا پره چطور خیلی خلاص ندادن من ابزار کنیم نکه ما هم کوشش کردیم نه یافتیمش وقت خیلی که بومر میگن همین سویت سیاه این حساب اینا بود سویت سیاه شه ماشینمون ریستایلینگ خلاص برداری یکم روشش سر کنیم روش ماشین همین کشیشش زدیم پری با چخیله دایو دستی بزنه خیلی میجخیش موینی خیلی شیدان میگیری آدمی که متصاز وجود اگر نتونه با یک حساب اینا که مکانیک ده میگم تا گاز ابو چخی هم خیلی شیدان میگیره ماشین میخ که جاست گفتن در کار نیست میخ که نکنه میخوقه خیلی چرخ پرقی سالن هست ایده اکی کنکورنتی سچکا که هست ما باید دیده دست کانال نکه چخیلی که سچکا هم خیلی پلاو نه جوی نمی جزیری پذیری ده تق نگفتم میره ما را باید قطعی همون که سراونید کنیم اگر بگو اگه ممکن ماشین ما هم خیلی باشه نه که به هر حال بسیاری آدم میدونن BMW چنین مرسدس سرنو میخ که نیست درون سالنش قبقه ترق پرقی سوسد شون داره برادر وقتی ماشین در ششتم روز دیگه با که قد بستیم هم نرمال نیای نرمالی با معنی بلنده نمی تو همیز کمیکر نستوکه کم که باور که خیلی وقت کشیده ده که گب در سر وقت شم دیو نه که چطور فکر میکنیم پسات که اختن نمیوی چخیلی که نخی کامفورت نه درست هیچ کده بودن بلند ملندم باشه اگر بشینی و بوز بلند باشی 100% جا میگیری این چطور این خیلی ترپیداش بلندی نخیلی نه که مخوای ماتریال پترولی اینجا کچ سیمی زور رایو ببینی خیلی ماتریال نه نگاه کنید نوز پرابکس 316 و 369 هزار کیلومتر اگر با ماتریالش نگاه میکنی که دستت کچ سینه خیلی که این خیلی جایی که نه پنلوی اینه جان روز که بعد نمود خیلی ابلوچکه پر رزین ویدورن که کم رزین باشرای این BMW پیتورکا دام هستن BMW خوش ده این خیلی خرش دیگه خیلی اگر نگاه کنی بعد امی سالن در چخیلی که سچکا وزی استکل پادیومنیکوش طرف پاساژیر شایی پارای کولیس میسته طرف شافیر شایی پارا میسته خیلی برداشتن خیلی کم تر неудобно а чем که در اینجا همش جای باشن این بود خیلی میگم واپس اون неудобно اگر بگو یک بار دو تا تریزر بلند کنم خیلی دستاتش نخینه ایده این یا تا میکنی همین مومنت میشه که میشینی ماشین خیلی هوا گرم میشه بگو یک بار اردش بفرن неудобно نه پارلاکونی که خیلی نمیگم مایده نه جای نه پرریزین نه که رنگشون رفته اگه ماشینم سولش کنه این قدر وقت سرانو جوش خورده میشه و نکی به هر حال اگر ما سرانو نظر به سچکره و سراونیت کردیم که نظر به سچکره که سالن پالونش هم سراونیت کنی سرانو هر جا در بای میتا ماشین مرسدس های سالای کهنه سرانو اگه این BMW نو ای با چند جهت مرسدس که جخیله باشن BMW کنه نشد کچ و سوسو مرسدس خیلی دورترن خلاص بردار گفتم BMW ترویکا کوز V46 سال برایش همین کوز سال 1997 98 سالش دیگه تو سال 2005 6 دوم دیگه ماشین ما سال 2002 ریستایلینگ ده خونه صورت چبون نشون تو متر ریستایلینگ خیلی دور ریستایلینگ خیلی خلاص گم ریستایلینگ ده خیلی کم دیگه ماشین میشن کاپوت فار دیگهش نمی بامپروش اینا پروستمانیش هم میابتین خیلی گیرده که دور سرش دروزک میشه عقبش هم خیلی رنگی پیش با فرق میکنه نشود دیزاینش بردار اهمیت خیلی که دیزاینش خیلی مایده ها کی خیلی کم خیلی سقچم تو رنگی با دیگه دیزاینای BMW نه اهمیت کریلوی نیم پرا
крилои наҷо чи крилои у пара боша хеле майда ки хай кулас необычный да агар ам оди кабгӯ хеле необычный баша ё ки бампечан ка майда ка а дига мошино мисол не қадар меша якам таркибо майдатара ки хеле мускулисти хеле майда ка дар бораи дизайнш ха чӣ гуфтанем дизайни сол маъқулай рост я максидгаро намедонам ман ҳарчанд любители мерседес ҳам бошам дизайни бмв маъқулай бакаҳои макаҳоиш ҳамаш культурни чоткия баъд ручкаҳош ҳам аҳамияте немисол мерседесҳо нехи мешава камтар нехи сини боло мешава ина сини боло мешава дарош ҳам хай маҳкам шавиш ҳам хе мошини моро ки бародаро аки солаш 2002 ки аст аз соли 2002 мисол то ина чина ҳайш кестан как овоз ина дарош камкам безебам шидагия уне ки айсоби сини солай я бора багаж нишонишон томтам мошини мо бародаро газ дора айсоби газ хела ҷора ина газ гирифтагия ба как мошин худаш ҳаҷмш майда ки аста багажш как багажи калонам нестайда баъд нашо скамейка ақибаш хеле гуфтум наоҷа ман насока канаш қим буд ҳарчанд скамейкаро ақибам кардаму неки ба ҳар ҳол нигоҳ кунед ина тааҷҷубовараш ҳаме ки нехе бо бишини агар нормально ҷо қабгӯй намераса мисол тугаине ҷаму неки то намераса да ки ма майнера бигем дастатошна ақиб кардем ки болимени комфорт моша ақибш ҳам хай на ручка пучкои качественная ина апшивка ҳамаш прорезинови на ручкои ранги мисол дига мошино хе дишовка наметова да ҳарчанд пластмас ҳам боша хе пластмас хушрӯ метова ина резина неҷоа минёкне хе качество хушрӯа ҳаки мошини мо комплектация ина войможда неста стеклоподъёмники ақибаш механические масъалаи моторошона бародаро ҳамин кузови 46 29 намуди компоновкаи моторо қатъи истеҳсол шудагия аки представ кунем 29 намуди мотор коробка ки боша дар бораи ҳар як таё агар 1 минутӣ гап занем 29 минут мешава барои ҳам мо дар бораи мотори худмо гап мезанем мотори мо 1.8 на газ дора агар дар бораи расходаш гап занем ҳамин мошине ки дар навори моай ма гуфтем мотори 1.8 бензиниай расходи газаш агар дар 10 литр шоҳро дар трасса 100 километр мегарда агар дар дуруи шаҳр буй ҳамин ози мо прибора нигоҳ кардем 69 аз чанд километр буду хулас гап 70-80 километр дуруи шаҳрда мегарда дар бораи мотори натсак шамира гуфтанем ки вақтҳои пеш мошино дизди пӯзи бисёр ки буд ина винко чун дар инамҷа насб мешава вақте мошина медиздидан ин чашкара ягон мошини задагира мебридана ида варид мекардам гуфтем айруи винко ҳами айруи документи дига мошина ҳай мекардам дар бораи мотори бардорам гуфтанем ки как отзиво ҳар хел мешаванд мо дар бораи мошино маълумот як ҷо мегирем фарз кунем форум медорем форум бмв 50 та соҳиби ҳамихаи мошино дар бораи мошинашон маълумот метаҳанд иш чӣ мега дигариш чӣ мега отзиви бмв ҳама вақт 50 на 50 мегирад та якеш ганда давони мошинаш якеш мега хай хели кардам хели кардам ва монанди немез меган овуш меҷӯша ки бо климат тоҷикистон да чхелаи тоҷикистон хуши бо конкретно ку гармай неки ба ҳар ҳол овушон меган проблемай баъзе давлатот ҳамихела ки овуш меҷӯша мошини мо да ки мо хели вона хурдем рости гап консанаш ҳамирӯз мондагӣ буд мо хеле ай кардему овуш наҷӯши проблема накард неки ҳам хеле проблема буда масъалаи хадавоишам ҳамихела баъзе одаме аст мега ки 2-3 сол ҳай кардам як хадавоиш ягон чӣ накардам неки одаме аст мега ки дасемо пас хадавоиш мекунӣ ҳамон одамое ки ҳай кардан ҳамхел тоҷикистон да гаштанд и гап айдани ҳамон намуди одамоай овози маҳкамшавии капоч аҳамият тина буд чиқа чотка надёжна маҳкам мешава дар бораи управляемиш бародар нашуд давиданаш конкретно кашишиш зурад мотор гуфтем 1.8 агар ба 1.8 сечка иёро баробар кунем ман боварӣ дорам сечкара спокойно мумкин бигзара барое ки хай мошин хушам компоновкаш майда ки аста кузоваш мумкин сабук назар ба ора хеле майда киши сабук мешава ку аки ба ора килограммоша аҳамият дона накунед ки мошин ба ҳар ҳол назар ба сечкара бодри метова кашиш паш соза управляемисшам хай ки бмв оврура нашудам управляемистиш гирифтагиаю кашишаш управляемистиш ба дараҷаи олиша масъалаи ҷои проблеми нишда бародаро кадом одаме ки бемахсус бмв на танҳо бмв дига мошинам агар харидани боша тавсияи бародарои наима ҳамияе ки кадом мошине ки мехарем кӯшиш кунем рестайлингша бихарем ба чӣ хотир ба хотир ки фарз кунем наи мошина ай соли 1998 агар випуску саршидагӣ боша 1 сол 2 сол 3 сол истеҳсол мекунанд ҳамо мошиное ки аввал фурӯхтаган чӣ проблемое ки мекунанд фарз кунем овуш меҷӯшад ягон проблема дига агар дошта боша дар муддати 3-4 сол ҳамонро бартараф мекунанд бисёри мошино ҳамин хеле рестайлинг кишида ҳамун камбудие ки мошин доштак бартараф мекунанд ба ҳамин хотир ҳамин мошинам якчанд намуди ҳамхел проблемаам дора рестайлингошон бартараф кардем яке аз проблемаҳои асосии бмв бародаро ҳамие ки якм ёфтани запчасташ ҳозирам хай ки тараққиёти қадар зиёд шуд ёфтани запчаст қавқаш проблема нест мисол мошинои кӯна қавқаша ёфт мекуниву
бо проблема дигаш устоай бародаро хак на ҳамаи усто ин мошинро мефаҳманд. фарз кунем мошин агар дар ягон минтақаи дурда аст, агар мошин бимона вайрон намешава, агар ҳозир мошина сечка боша халқа усто мефаҳмаша, барое ки ҳамон мошиноқи саркор гирифтаган. BMW ки назар ба Мерседесҳоро камтар ки аст дар дуруи Тоҷикистон, на ҳама усто мефаҳмандаша, на ҳама усто ба кала мегиранд созкуниша. бисёри вақт бародаро савол нашуд нарх мешавад. нархи ҳамин мошино агар болимини живойтарашон ай 40,000 сар мешавад то 60,000 меравад. нарх бародаро як категория аст ки аниқ нест. да фарз кардем одаме ҳаст ки мошинша дӯст медорад, мошинша ге 5 сол шида кеса у вақт ҳеҷ вақт да 60,000 мошинша наметатон. лекин одаме ҳаст ки виножина мошинаш нарх да 40,000 меарзад, лекин срочна пул даркорша да 25,000 мошинша мета. яки ма гапа барои чӣ гуфтастам ки нарх ҳама вақт да бозор ай ёки фарз кардем сомонода медорад давад мекунед чи навони мошин махлута комсо махлута нархш пожалуйста меброя. ва ҳама да хиёл мекунем саволе ки бисёр мешавад нашуд тройка барои чи BMW тройка назар ба сечкара арзон ай. бардор ма ҳамира гуфтанем ки BMW у одаме ки BMW ҳай мекуна у ҳай кадания ку одам бояд технични одам боша. фарз кардем бидона ки намисол дарай нем дар ручка дора онаҷа да замок дора иша баиш чи связка мекуна. хулас гап мақсади ма чи ай? одаме ки BMW харидания дар бораи мошин бояд маълумот дошта боша. агар бародар хизада у ранги дихтара ки боша ки биган уровни маслат кам шида мошини да масла брез капота ҳуйкнав да болои капотам хе маслара брез аз ҷумла хе одам боши баратан BMW хида туғри намегира. бо хе BMW дора савол мекунӣ ки бародар мошин чӣ хелай ягон расход пасход кади не сусу гуҷош дар расход кади чӣ харидиша гуҷош вайрон шид. бисёри вақт ҳама хис мешава ки не ягон ҷош ғам намета ҳама 100% ай мегирем хамисо ҷои кор мерам дастам миём ягон ҷош проблема намекуна. ҳама одаморо камтар серёзнитар мепурси дига сар мешава иҷа шакадам уҷа шакадам хадавой шакадам гем радиатораш кафида галиш кадам антифриз алиш кадам моторша юкам прокладкош алиш кадам. хулас гап расходош ки нақлад мекунад дига мегӯ бишинем фақат ҳамон одама ҳамдардӣ баён кунам. бародар хилад агар ҳамон одаме боше ки савол бите ки ман мерседес хариданемоне ки сум намераса BMW тройка арзонан ҳами чи ба арзонае ба ҷои мерседес сечка фарз кардем BMW бихарем стоитай нестоитай. бародарам ман шумо да як совет доданем ки ҳамин мошин мисол арзонае ба хотири арзон нестае ки ин мошина ҳеҷ признавад намекунад. ин мошин якчанд минусҳои хича назар ба мерседес сечка дорад ба монанди якм запчастиш. айна чӣ гуфтем запчастиш камёфта дар ҳар ҷо ёфт намекунӣ ва ғайра дигаро. дим устош ҳар намуди усто ба калаш намегирад. нархи запчастои у бо фарқ мекунад назар ба сечкара. нархи кори устое ки ира соз мекунад нархи у устом ай назар ба сечкара фарқ мекунад. дар бораи шумаи изолясияу дар бораи нихи тарақпирақи дуруни салон сечка якчанд маротиба айда беҳтарай. ҳамин мошино бародаро беҳуда назар ба сечкара арзон нестанд. ба ҳамон хотир ҳамон одаме ки ира харидания бага ки ма пуле надорам сечка бихарам пули дорам ира бихарам ҳамира бихарам кайфе ки дар сечка мегирам хеле кайф мекунам ҳам хеле роҳати сечкавори ҳаста. не бародаро ин ранги у сечкавори у хеле роҳате ки ун мета комфортне ки уай и бародаро ранги у нестай. чихеле ки чанд бор гуфтем BMW чени мерседес надёжни нестай. ба ҳамон хотир и чихе мешава ранги як аъзои оилаи дардмандай ку нами дам ба дам худо нишон натавоне ки пеш духтур мебареша исусу ами у худа талаб мекуна ку BMW бародаро ҳам хеле мошинае. агар бигем ки ҷои сечкара мегира ҷои сечкара намегира. ба ҳамон хотир назар ба сечкара арзонае. касе ки сумош дар сечка мераса сечка бигирем. агар сумо нараса хай бародар кӯшиш ки ягонта мошине ки састаяниш ба дараҷаи идеала наздик боша ҳам хеле мошин бигирӣ мешавад. атак хеле мошине бигирӣ ки бигӯи хай қавқашам мекунам ғамат мета бародар хубуш мохта тавсия наметем. не ки агар одаме боше ки бигӯи ки ма дар мошини ма даг дар кора ки фақат бидава исусу мешаванд хеле да бародар туғри мегира. не ки имеи виду то что ҳамин мошин камкам расход талабай часта назар ба мерседес сечкара сервисо меравад як камтарак пул дошта бошӣ барои расходор ва мошина бихари мошин вайрон шава баъд данг бизани дигаро сум қарз кунӣ хеле ҳам намешавад. хай бародаро как никак нем хеле абзор бо чӣ мошини дар коратон ранги ҳар вақта ҳамон комментария да бинависин. мо кӯшиш мекунем бародаро ҳамон мошиное ки шумо менависин биёвем абзор кунем. боқи ҳаматон саломат бошем. хай